Nah sahabat semuanya, hari yang kedua kami di batu kapal melanjutkan perjalanan mencari ujung dari aliran air ini. Ya, sambilan kami mancing-mancing. Yo kepada lembah yang terselubung. Kebanyakan hutan langkahan. Kak. Mana berapa pun orang korang? Berapa? Berapa kan? Enggak dong. Enggak dong. Lawak di dalam tu. Tunggu. Sudah berapa jam kami jalan kaki. Belum ketemu. Sangat bercapean kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dicintai Allah, orang mengatakan bahwa tidak akan tumbuhnya kayu di atas batu. Tapi hari ini saya temukan bagaimana Allah itu membuat sebuah keajaiban. Lihatlah di belakang saya, bagaimana tumbuh menjulang tingginya sebatang pohon kayu yang padahal ia tumbuhnya di atas batu. Mutlak batu ini, tak ada unsur tanah sedikit pun. Dia duduk di atas batu, besar dan menjulang tinggi di atas batu. Masya Allah, kekuasaan Allah yang luar biasa. Mudah-mudahan perjalanan kami ini menambahkan dan menguatkan iman kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melihat segala macam ciptaan-ciptaannya yang sangat aneh dan sangat dahsyat dan penuh dengan keajaiban-keajaiban. Terus kita berjalan untuk gelisir ini sampai ke tempat tujuan.
Alhamdulillah kami udah setengah perjalanan untuk mencari ujungnya sebuah pantai ini, sebuah jurang ini. Itu kami udah azan tadi. Istirahat dulu, nunggu waktu sholat. Sambilan istirahat, alhamdulillah kami dalam perjalanan dengan selamat atas pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami dalam keadaan sehat semua. She tried to run, and then on the night with the setting sun, she ran in the woods away, so afraid, all alone. They warned her, don't go there, there's creatures who are hiding in the dark, and something came creeping, it told her, don't you worry, girl.
Acara makan-makan pagi. Yang Mamir. Okey. Rumah nak. Buang ada Mamir. Buang ke. Buang ke. Mahdi masuk. Ke kapal. Billy was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her castle walls. Now and then she tried to run, and then on a night with the setting sun, she went in the woods away, so afraid, all alone. They warned her, don't go there, there's creatures who are hiding in the dark. Then something came creeping, it told her, don't you worry, girl. Atrasi mbak apa? Just let me Boleh pergi dulu. Lu perah baik tunggu di pureng. Tunggu di pureng, tunggu di. Jangan kau baik. Berapa tu? Ya. Boleh hidup. Buat ni. Jangan. Ya. big white world. She grew up within her castle walls. Now and then she tried to run, and then on a night with the setting sun, she went in the woods away, so afraid, all alone. They warned her, don't go there, there's creatures who are hiding in the dark. Then something came creeping, it told her, don't you worry, girl. Give you everything you can dream.
Thank